Unapata hiyo kampuni itakuwa inafanya kazi kwa hasara kubwa. Kuna mojantend Kaontis mapacho kakore jiwo mondo ket chenro makare mar kano pi koth makoro biro yudre e kinde koth maduong' mar El Nino mondo mi giyud pi ma ibiro tigo e ndalo oro. Jatend riwruokno ma ok mar piny owacho Kenya Water for Health Organization Brian Kwena bende koro jiwo jotend Kaontis mondo mi oket maino e bero dundu mag chwalo pi kod nyiewo tangi mabiro kano pi koth e kinde ma gwenge mathoth koro chako yudo koth ma iwacho ni biro chwe matek e dweche ariyo mabiro. Wanakwale wataelezwa vile ambavyo wanaweza contribute kwa improved governance ya maji kwa hii county, na moja ya hizo njia ni kwamba waweze kuhusishwa katika mikakati na decision making kwa hii county, na hii ina touch on pia mambo ya budget, mambo ya planning na hata zile sheria ambazo zinatengenezwa hapa Kwale. Inasemekana kwamba kutakuwa na El Nino, inatakikana kwamba tufanye ile tunaita rain water harvesting, ndio isiwe kwamba baada ya El Nino muda mfupi baadaye tena tunaanza kusema hakuna maji na mambo kama hayo. So na ni swala ambalo linahitaji kutiliwa mkazo na vyombo mbalimbali ambavyo vinashughulika na masuala ya maji ili kuweze kuwa na ule, kwa sababu kuna uhitaji wa maji katika jamii zetu. Maji hayatoshi, maji ni machache. Nochuno bila mama Chakos tiyo kod